Gwa kunyal fod yendial maga yendial ke shotgun kagat ke yokos ngwarero anda moro ni John Bus niri ye silo de tes ko to ko chang malamun kena tagde ko bana riet ko bana kanyo akel mi de roitin na mask de konchum ko je ai sian ko ku fal chawa fal ana kena tang misni alo sang misni te duptu ngwan ana ala bom koro ko nyal jege duptu ngwan kama YouTube gore je no bang ni tin long ano kabaka ala the tin gwa wo de YouTube de fa ni jen chio de Both Olok Wan kong de YouTube de je kumi she je bude surprise ala fal kana sang misni akel mo bum take a pal ano me de just like de je wush ke de shang and de jak nyon de wiri take adu kapal mudare yoptin ano dir but ci da ma the piu kadang dir ma di otiang gwade me raje ko shakon nyodo apal lodo lengu ke tang mis lodo ngo kamu wire o dir bom ko na dir jek do bendien mena wa ka sam wala rawde ko la shokel bodwaro chawaling David Teliasol Chuka far ka chuka wie ken ka mis amana tiang ka kwisol ka nagade ni janas ka kwineni konyal ka kwi Israel ko chaga na kor hallelujah alo aname ala David gwa de shi kuda kam ko bakor bejete ko shi lwangde ano en wo be Goliath ke Goliath bejana alwang ko kunyal alo gwada le duor ano la kunyal ya moy ko bom jen kunyal te kete la gweje ala David yende chu ko do kan yende te kete bom de lat chu ko do de tash en wojen ko kor bejeter ja Goliath teri di chwelat duno gwade che goy shigelat shurame kinat kante Palestine ni David shwagwantar ko kwar kwela mo lakasi o ta jala en wale togo bon wode let kiji duno gwade che ngash en wote ga mutuo rengi je mungi kiji bijinta ka fal ko bu ko mo ko bom mi bulong tin dialan le de jen me che guji shang te ba churo mo ke kamde ko gor ka nagde bat ku nyala goru bil tol ke be jalong ka menaga je churo mo ke kamde duno me chu gwa chup ko shaje laru chu kor cheliu tu lo de jadalong chu bi ne ga chu ga rat ka chu chang mo chu ja ko chang mi je ka je ko shira mu tedi shira mi sha yir ku nyal cheliu ka duo mi she duo ku nyal she fasting nang and prayer ko bo bombe je ano mi joje ni gon jeng ko shara bi nyok ko dar wore nene tin ci kut ki yir amani jen bo aram kel mi shara bay fala ko ngaje jen wu ala min ci Paul I mean Saul attack mani jen da attack ala pale rawde na mo pale nyam kaje kana pale nyam kaje na mo pale rawde la jang ci jaak ci bela ci bu pal gwado me ko mo ko na go wen mi wo kon fal wen mi tike passing mi nang bi ngaji no passing mo nang ye ko lo den die ca jana sartin ke kan ana sar ko wen mi ci ko ana sar do the way and ci ko ana sar ko je gwado me pal ko jen bo bombe je David ka sho bom ko nal chu je kan gon jing kana bom nyoka jekka je abas
yere cha yi Saul e shirya wala bang kan bre ko David chu David chu belat bum re ko ko nyal ko lusje ko nyal pala ro gwa me ala jang me sha kamlat chu kan yen gwa Jacoba masdien kingi cha ngi ke chi Yesu ko mu kon kama zi show bro diriya kan ba bro wona ga nang ro wuda rawne te ala gwa de chi Yesu cho fal dune jok fal chana bijek te gan mi chanu ano ko quick kɛnɛ en wo nas de fal ka nas ka de nas ja ko de chu Yesu ko jok chu Yesu chu ye chu ja la riet ka chu Yesu jen duno gwad mi chu ka ta ko jokan ko den kon sha ko on kan ko jelon ka de ko lon de hallelujah to dim yo lar ka che wonna me sha je bang je fal kan sang mithni ala sang mithni kan pal te ka dutungwan de long ni mor ke de long da mor de long na weidu de long na community du de long ne dol ko den titin de long na ram bay poinde de long ram te ka mugore. That is a tie of prayer and fasting ano shwe sigre de mo ko lat ke sigre no che dok ka kon e jen kul benen kala jang no gwame la jang no wal badak la jang no ka wal diok ko la bas rewo wono bas diok den ta wo kwen kane jengne Barnabas kane Saul ku kon la Aisha la fall me jaka ka mission ala jengne me jaka mission kala ro ngak yana ngak chike nyur kan jak kan wo mission me baje la tere ko bu kunyal ba mi la de be ko lat shwa piu shwa kana kan ka sang mithni kana pal God me chi Bible report kamin pal ka kwar nikus ka sang mithni min pal ka kwar ka sang mithni chu ye ingwa erero wehi kwenya ha Barnabas kana Saul ka kwi ladada hallelujah ka kwi lada da min chaka shaltin hallelujah ka kwi lada da min chaka shaltin. But you know, a passion and prayer, there is a tie. Na me a mission mo ne konyal wokatin. But can go over quite nga kananga. Cha ye ko nga tiko big mission mo bo was successfully. Gwa than big thing. But 2 years ngo anyu na nyamde, shweka jono kwenyanga Saul kia Paul kana Barnabas ka kwila den cha kwantin. Ko shika nyuri jak ko pane to kwany and wala kon ila ne kristo passing ni kon ki mission ni kon kam kon ko kunyal abana nyur abala ye ko gwa chela ne ko ye ko gwa cha kai kash but kon kai kon kash ala mishi ye ko nyala lat ke mishi ko nyala lat charo da ger cheje dak gu ko nyal cheje dak la ran gu dak ko nyal but ko nyal gu dak je God me chi ye ko right keke chawan go ro bia Queen Barnabas kana Paul ka kwila da me cha ka chaltin ka bodin diodien ka kor kamin chi ga top ka sak kana pal shuga tatkien kweng wasni kien ka shwa ka jakawa hallelujah ko tel da den me la gor shwa yu tom no bom ko nyal wa kamno bom ko nyal en wo bia wo kamal ko chi ye ko den ga right ala nyuri ka nyam dien nyuri nyam ko nyal fasting dien and prayer chuku da ana sad shwa yu tom no bom kana pal ko bine tawo ka successfully this is a pal kana sang mis wo mi nyuri nyam ko nyal mi chi wo nyuri nyam ko nyal la ngene no nyuri nyam ko nyal chi nyuri nyam ko nyal di your prayer. Take answer, kid, there is no answer. Hallelujah.
De kontum ka gwad mo kun nyal te kel ke yendial ka gori jonu bana ja nyangne anytime mishalwar ba video record ba la ke YouTube ko ngi konoro manan am learner, you are learner, I'm learner, and we continue to learn, and we continue to preaching and teaching. Hallelujah. We are the disciple of Jesus Christ, and we spread the good news to all world. Min ngaji chubit kije len yen etin kokien. Akun yal tekel kije. Naga yendi al kicho Jesus and more nyon bus. Bata kamal akun yal tekel kije. Kicho Jesus. Amen.